早晨，姐姐你好，你叫咩名？你叫咩名 我嘅名叫 ？Emma，你今年幾多歲啊？我今年38歲。你結咗婚未啊？我未結婚。未結婚，你以前咧喺邊度做嘢啊？新加坡5年。喺新加坡5年。哦，你以前係照顧乜嘢㗎？我正結我嘅照顧婆婆同公公。照顧婆婆公公 ，OK， 清潔屋企。你識唔識煮餸啊？bisa masak㗎？識煮餸係咪？OK， 你以前咧喺新加坡做嘢咧，平時係幾點鐘起身啊？夜晚幾點鐘休息㗎？Dulu waktu kerja di Singapura bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa? Bangun jam 6, tidur jam 9. Tidurnya jam berapa, maaf? 我係6點。6點起身跟住咧夜晚咧9點鐘。夜晚9點鐘休息嘅。OK， 好。咁你識唔識去街市買餸啊？Kamu ngerti gak kalau ke pasar belanja sendiri？ 識係咪？OK， 好。你而家如果有機會嚟香港做嘢，要照顧老人家，你 O 唔 OK？Kalau kamu ada job di Hong Kong untuk jaga orang tua, kamu mau tidak？ 好，冇問題係咪 ？OK， 姐姐你要學多啲廣東話，知唔知 ？Harus belajar bahasa Kantonis yang banyak ya。Yes sir。OK， 你以前咧照顧老人家咧係健康啊，一係有咩病㗎？Waktu dulu kamu kerja di Singapura jaga公公婆婆itu sehat atau sakit？ 有病。OK， 你使唔使幫佢哋沖涼啊、換尿片啊？Kamu perlu gak bantu mereka ganti pampers atau mandiin？ 有係咪？有需要係咪？OK， 好。咁如果你嚟香港做嘢咧，你準備做幾耐啊？Rencana mau berapa tahun kerja di Hong Kong？ 6年。OK， 好啊，唔該晒你姐姐。我哋希望有機會喺香港見到你啊。Sampai bertemu di Hong Kong ya，makasih。